डॉक्टर रिचर्डसन हांसे ऑनररी डॉक्टरेट डिग्रीचे पलंग दोनसी लोंगरिया फानोंग मे केवान भारत रत्न गौरव श्री सम्मान काउंसिल हिन पेंचे पतेरपी पोंसे मातिजोंनि फाइक्रेनार केबारनि दिल्लीरं सुपेलंग ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री आनो एके पाजिर पनलंग डॉक्टर रिचर्डसन हांसे सितामे चे पलंग दोनसी कारिबी आंगलंग माते वेस्ट कारिबी आंगलंग फानोंग मे 1p निजं कारिबी आंगलंग अलंग पेन केला पुसन के चेंगसी के थेदुंगानो एके लंग दुन के आलांग लिके चेंगसिलु लासोजोग लोंगरि हाबे खरसिं क्रो हिन पेन सितामे कारचोला पेन काचुरो Dupon. Binpur me alang like kedam tanga porta me border board chairman ki khitang la pen rada sai ahin tame ke klem ka chipaduk piga bang phuiglu Dr. Richardson Hanse alang le World Human Right Protection Commission ahin ke klem ka chipaduk dun la pen ke chokle market cherap mate contribution ke doa joksi alang liphan honorary doctorate degree pajir ponlo hamren per rosta mingtinang kilo birta Malong News Chengsi ke nilige la World Human Rights Protection Commission along si kam cerap dan bom lagi, tasi nilip adak isi doctorate ma kaprek la puson a degree ki pipondo masih isi nomination dolo nomination hurabang nili pan bang nang apply pilo masih nilmenta adak lang pon masih nilta ala kinang sot a kupipi ma kinang ji document sa mukha requirement sa mukha ilta chipidu na majahala tum approve lo choklo nang bangke qualified lo boson hedi an masi hadak sia slot do isi office ason sab kaiten je phan chipidu lo masinil phan first bangke naghang chu october check lo taring korener cap sina hang lo ha Delhi la non anisi ki do nim asuka hotel an stamha sur bang ni li sonsoni sab kaduna do ko masih ledun de lo masih puthot non la December taring ko rasi bangsi ni dia ko che contact lo chol don bang tanang bang ta chok lo non le bang tanang phan dolo da bang ke nang ai ward da bang ke la pipon po masih ni damsi la bang hadak ward kapre tumhan kapaji ro hursi ni ta deng don lo nang le bang soi ward ke deng don hot lapu karbing long pen mate asam ang kang pen Amonet kaduk weekend nilicini ne sitame karbiang long di masa amonet kan niliga cetong we asam pen bang hini bak do cetong go hatia sor nasi halat tu bang ke dak go hatia sor la puson nangji theman ni hadak atlega phoche vektan char waktan an ki ju parpan parjon photo chitulin pata Arleng long pen mama na arleng ma nang son tribal ma pu isialam nang kita bang ave sila samis tum dolo bahani thom hala tum nang ki anpar ke kapre state pen hai dupik la hai Punjab ta Kerala ta West Bengal Kolkata Hyderabad ko ne pen ke bang Chhattisgarh Uttaranchal pen dolo hai isi ke ma hu hi ni lita hai sab so bang ke neta doctorate bang na award na PG po bang keni chim aprangan matha gali the claim dun te apply dun ma body dun te bang long hu report long yima la ho puson si matha le ma si long chin ni tha ningarong lo isi bang ke pen isi rat phan society phan ke claim madam sita sapsu mune ta tuma recognition bang ke dur po pen isi owner bang ke do po bisarlam ke phan le ma society phade chingki piram chengwai piram jase met human rights of mokha lam lo aport ben apor law and order tu menda chingkina kok ta hai legal counseling of hantana kok ta hai e kupine ason mane awareness program lo stana kok ta hai si without mane risima be pin ke ili ke thandun kaningi dun ta diave stanon son banke legal fila long puno ma law and order tum long puno ma kapre ka platform long posta ikan yedun bangka adi dom chot po lapen ilista encourage do chat po temar isi recognize do kokno mati na solam bang sini litar ninge karong dama bangke nili hin pena bangke bor i asonte me uji po atema nili hadak thekdam long long ajha ka tumke sar eng tok chin tok pang ta dak lahaya award a doctorate nangaching tum nundu asupi tumta doctorate hala tumda bhari professor lecturer head of the department yusona tumta ke wangdu
lasi bor ilote arta lama ve lapen ako ketek tedaji pul ni puram de lasi ili tuma munit sita ili tuma wekimia tum sta jada filter engineering noi law hin punoi kapre activities hin sitame la bangso a recognition ke pelong nun je phan bangke kenang sot mate pelong nun si isi kemi puson sin ni matha nil tum mangke regular doctorate ke kali nil tum mangke honorary doctorate wa fits tame kopia filalong si ka labang so nomini ke long no neima halabang so filalong bangke isi mesen ke claim ke dam सरकार पेन पुस्ता में इसी आंग थेक दोनंगी अप्रोमान मेसन दोनंगी लापेन अकोसन रखासी हाला के क्लेम लोंग सिता में इसी सपोर्ट है एविडेंस दोनंगी के क्लेम हॉगलो लाबांगसो प्रूफ दोनंगी लापेन कपरे अलोंग दा का सपोर्ट दोन जापान इली dak kena sot hadak bang nang hang duji requirement semoga hedi labang pop fulfill du nang pan bang bor inang po sarantela so labang so nong inang ke peji opon jesemet kopia to mes nang pipang la ke isi hadak council du hala dak bang pulo Bharat Gaurav Ratna Shriman Council po la tum ke approved by Government of India la tuma bang si lahai ilitum non ke claim suppose human rights and lapen social work amokhani li ko pipi documents ko pipi records ko pipi sini li ka chiki pidunma alang litum si la inchapo lang darlipo government pen ko pisine phan da daga puthak dak aproman duma government pen ko pisinil phan daga dak ang thek duma ba hok hema hala tum silang talipo hala so council tum joglo approve lo labang ke qualified lo melo pana pc e phan ke bertanang pg ansi ili ko nang so dak sia slot by si a piece abisar ara tipidun longpo ana pc e phan enang hangi la tangda pc e phan ako jim mail pen pustame ako specially na hang tupo nang na program tenu no na tenu par pik nangji athema alang litum phane li ke kachini ta kali apa ne phada na kachini ta kali alang litum ke isi nong nam ki pg mate ke mesen non ni liphan pu kali lo kapre ka fil tu ban me komane ke ligi law hin komane bang ke engineering komane bang ke kopine agriculture mane ke social works komane bang ke kapre jola sona enterprise entrepreneurship la hai tum hanta hala tum la purely based on hala documents evidence la pena ko hala dak alang tum ki piun alang tum ke judge pon dak ke mane purely alang tum a judgment aputhak ke based dam no matidi na so pochi mesen ben ke judge pon mate la hai documents la ni lika submit pon ka ki pi pon on mustam alang tum a value ki pi nang ke recognize la pena ko alang litum nang ke deng pon pot nilin pentan ninga klok ben churup pon parlo nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta